Salam dostlar, bugün sizlerle birlikte yeni gələcək Brawl Talk'a baxacağıq. Deyirlər 2 dənə təzə karakter gələcək. Bunlardan biri Kenji'dən kazanışa, o birini bilmirəm, baxaq. Nori, Kenji and Kaz's babe, and Wendy. Nora'nda bir karakter gələcək. Kaze və Kenji'nin uşağı olacaq. At yalnızı. Gələcək bir də Nori'di. Wendy'de deyəsən da bu karakter ise ayrı bir karakterdir. Yəni o oyuna təzə gələcək karakter. Yəni oyuna bilin 2 dənə təzə karakter gələcək. We are trying to save the planet, Nate. No. You always Niyə alt yazı gəlmir? in the same brawl talk over and over again. I'll teach you how to do it right. These are the most ambitious seasons Təzə you've ever ikinci had. gəlir. Gördüyümüz kimi amma alt yazı yoxdur. Asanmadım niyəsə gəlmir. Dayan ayarlı parametrlər girək. Keyfiyyət oxuma sübutlər ekran ardına girsək. 11 yox. Neysə, yenə. Yox. İndi gördüyünüz kimi təzə etkinlik var. Deyəsən bu təzə gələcək Star ideyası. Mən əslində bilmirəm nədir. Mən bilmirəm deyə siz aslında başa salacağam. Təzə gələcək bu Star hediyəsi. Biz bu Star hediyəsini görevlərdən, Brawl Pass görevlərindən, günlük hədiyyələrdən, neysə, günlük hədiyyələrdən aça bilərik. Və oradakı hədiyyələr gördüyünüz kimi 30 dənə açsaq, 2000 mücəffər, 60 dənə açsaq, 30 elmas, 90 dənə açsaq, random buff, 100 dənə, 20 dənə açsaq, birinin gizemli skin'i verəcək. Bunları deyə bilərsiniz, niyə bu qədər çox qoyublar, açmaq olmayacaq. Bizim həm bir ay ərzimiz var, həm də açmaq var. Məsələn, Stanova etkinliyində hər gün girib oynaqsanda rahatlıqla ala bildi. Boşluq vərisi mən də ala bildim. Bunu da ala bilərik yəni. Hər gün oyuna girib qaçsaq, hər görəv eləsək, bu görevləri də tamamlaya bilərik. Əslində görevlər gözəldir. 2000 mücəffər, 30 elmas verəcək. Buffy biraz dəyişik oldu. Çünki Buffy'nin yerinə fərqli bir şey, başqa destansını da göstərdilər. Amma olsun, yenə də Buffy də qoydular orada işte. 2 connected seasons, 9 eventful weeks, and a story that might change a brawler forever. Brawl Talk'a yokusu. Now cook. Yeməkləri dedi başlayın. Think there's something wrong with my noodles? Bu. Yemək yedi və The future is gələcək different. Danny from the future is right. This update is going to feel different. We are trying a new content concept where everything around the next 2 seasons will be connected. So Brawler Yeni burada deyir ki, Nori'nin dükanı gələcək. Nori'nin dükanında kim yemək yedirsə, qəribə güclərə gələcək. Qəribə güclərə sahib olacaq. Bəyan gördüyümüz kimi, məsələn, Tik anladı, bu kafası böyüydü, uçsaqda. Yəni, onlarda deyəsən, o kaos edəsi, o kaos deyir, amma o göstərdiyim Starcraft'dan çıxır. Kings, new powers, rewards, and game modes will all be part of the same. Burada deyir ki, burada anladı, bu yuxarıdakı gələcək Star hediyəsində bizə güclər çıxa bilər. Su şəkilliyindəki kimi bəlli bir şansla yüzdə deyəsən 23% şansla bizə güc çıxa bilər. Yəni bu da 4 dənədən birindən çıxmışdır və biz bunu anladı hər karakterdə ayrı. Amma biz bunu eləyə güclər vasitəsilə bu etkinliyi bitirməliyik. Bu etkinliyin hamısının içində də hər bir ödül verir. Amma əgər uduzsaq karakteri itirir. Amma əgər başqa karakterlərimizdə də varsa, o karakterlərdə istifadə edə bilirik. Yəni ödüllərimizi də görürük də yandan. Bir dənə o təzə gələcək Star Drop, bir dənə də bizim bildiyimiz normal Star Drop. We are calling this story You will link to the part. They will unlock special game modes. Each nano drop gives resources. They will unlock of Kenji's sushi restaurant, and there's something very shady and purple about this place. and they are responsible for producing the nano noodle, which quickly becomes the hottest spot in Star Park. The problem is that once brawlers eat them, they get some weird powers, the nano powers. Nano powers are the new power-ups released during the season. Once a brawler gets a nano power, they will unlock 3 power-ups for you to choose. In a match, you see 2 random options. Biz onlardan
birini seçə bilirik. Yəni bizə ekran gəlir, onları həm çıxarmalıyıq, həm o da oyuna girəndə ekran gəlir. Biz onlardan birini You have seçərək to oyunda select which elə one to gündəmirik. activate. They can affect any attribute of your brawler, like their main attack, speed, super, and so on. You can get these nano powers from nano drops. They are available in daily wins, mega quests, boss fights, Burada quests, mən and bayaq other dediyim special kimi game modes. günlük ödüldən, mega görevlərdən aça bilirik. Həmçinin də oyun modlarından da, çeşitli oyun modlarından da qazana biləcəkmişik. Nano drop gives resources and cosmetics and a chance of getting the new skins. Bu Tikin təzə kostyumu olacaq. Deyəsən bu da sınırlı bir sürəli kostyum olar mən bildiyimə görə. Bu etkinliyə özel olar. Koyoka-ki gizemli bir kostyum olacaq. Season, every nano drop guarantees at least 1 nano power per drop, but you can also get lucky and get 9 in one drop. And each nano drop fills up a nanometer, Və which burada gives you bayaq more. dediyim kimi hər görev atladığımızda 30 tane atsanda bir qat böyüyə gedir yandakı ev. 120 də atsanda axırda isə Rewards, the more you get. Collect 150 nano drops and you'll be Mating guaranteed costume, to earn gizemli all the costume skins of the olmadı. season. It is possible to get this Və bunlar da obri kostyumlardır. Məsələn, bayaq göstərdiyim Tikin kostyumu, Taran kostyumu, Shelley'in kostyumu belə. Gördüyünüz kimi Shelley'nin, Taranın, Tikin kostyumları üçü də bu təzə gələcək Stardrop'dan çıxır. Bir də bu Berry deyəsən o görevi tamamlayanda verir. Bir də buradakı biz hamısını ala bilərik. Yəni imkansız deyil. Buradakı biz hamısını nəsə pulsuz, oyuna pul vurmadan da ala bilərmişik. Amma bu bizim əsl şansımız bağlıdır. Yəni çox üçüsü burada elə biz gördüyümüz qədəri 3 dənə Star hediyəsindən çıxır. O çıxa da bilər, bizə çıxmaya da bilər. O bizim şansımız qaldı. skins for free, but you Yo, got əslində 150 dənə atsaq, 150 dənə atsanda bu dördüyündə garanti verir. Əslində bir dənə də var. O da Brawl Pass kostyumudur. Brawl Pass. Ya biri ya da ikisi. Burada Gravel birini göstərdim. Gördüğünüz kimi 150 dənə atsaq garanti bu kostyumların hamısını verir. collect all the nano drops from all their sources. Yok, değilmiş. Yolunda orada gördüğümüz kimi anladık. To create something meaningful, you must seek inspiration. Like this? Nari is the newest legendary brawler, and he's Kenji and Kaz's child. To date, he's the first brawler who was actually born in Star Park, giving him unusual powers. His attacks are a bit more Burada complex than üç Kenji, tane but farklı not as vuruş much as olacak. Kaz. He uses the fishing rod as a Birincisi weapon, and his böyle main gördüğünüz attack has 3 different adama mechanics. tutup If you vuruyor. just attack, he'll do a fishing rod birincisi slash. düz If you aim a little vuruyor. longer, he will Adama throw a tutup projectile that vuruyor. slashes through the target or İkincisi pulls him duvara towards a tutuyor. wall. And if you Ama fully charge it, you bazı can even jump over walls. Every time he hits an enemy brawler with his main attack, he catches a fish. These fishes are then used on his super attack, which makes Nori dive into water and do an area attack. Deyirəm, o sakın deyil. Bağlı sayı qədər də çoxlu belə ultisi atı. O məsələn 5 dənə balığa vurduqsa hasarımız da çoxalır. Vuracağımız alan da. Amma 3 dənə aldıqsa balıq. O balıqları adamlara vuranda alır. After a short delay, more fish Nori has collected, the bigger and stronger his super attack will be. Nori will be released in July. Perfect cooking requires years of practice. Chat RT, cook me something delicious. The skins this season have two themes, more traditionalist themed and modern cyberpunky vibes. In the Brawl Pass, we have Master Miko, a master in the ways of traditional cooking. Fire Master Miko is one of his Chroma variants, and Earth Master Miko is the other Chroma. And finally, the King of Karaoke is getting a skin. Cyberpunk Jae Young is the second skin in the Brawl Pass. He looks like a modern bad boy and also has two Chroma variations, Nano Jae Young and Chum Jae Young. You can get both skins by getting the Brawl Pass Plus. As for the traditional side of the skins, we have Takoyaki, inspired by the Japanese takoyaki dish, and Fighter Berry, which is not food inspired, just a kick-ass yokai unicorn. Now the futuristic one, starting with Cyber Shell. It's Shelly's first legendary skin. Thank Nara. One more for a collection of cyberpunk skin. And also affected by the nano noodles. Çıxacaq şeyin içində. Star hediyəsi var ya, onun içindən bir də Shelly'e bu təzə gələcək kostyum. Shelly'nin ilk efsanevi kostyumu.
olacak. Həmçində birinci gördüyünüz kimi Nano Nori diye bir kostüm de var. Nori? Okay, enough of nano cyberpunk noodles. We need a detox drink. Looks a bit too healthy. Oh no, he's becoming a vegan. Now, the second part of the Ramen Rebellion story happens in the Wingstock season. Trying to get rid of all the toxic technology, we have Wendy, Wingstock skins, and a different take on the Nano Noodle power-up. First, we have smoothies. They are very similar to the Nano Drops, so they will give you resources and the chance to get the Windstock skins. However, they will Bizə alıqazdan kostümlər də bizə. Birincisi Turbine Mor, ikincisi Mecha Mech, yəni Mecə yeni Mecha kostüm gəlir. Və son olaraq da deyəsən burada Windstock Grey, hələ çox da var. Biz hələ portdan baxıb. Canına görə bilərik əslində. Yanına biz yuxarı ikisini anladık. the Windstock skins. Ayrı o dekorlardan verirlər. O kesin kostümlərdir. Təzə gələcək kostümlər isə məsələn orada təzə bir dənə Sprout kostümü var. Bir dənə Byron kostümü var. Bir də o nədir? Deyəsən Sprout idi. Yox, Sprout deyil. O However, they will give you fusion instead of nano powers. Okay, stay with me. This is a bit confusing. Fusions fuse two of your nano powers together. So instead of having to pick one before the match, you'll get two of them randomly, and their powers combined, like if they were fusion. And don't forget this booty meter. The more smoothies you drink, the Ama böyle bir şey olacak. O 5 cümleye okşayıp bu sefer pulsuz da gelir. 140'dan aslında. Mecha Meg'in pulsuz verir. Həmçinin hiper şarj kostümü görür bu Mecha Meg. Yəni bunu almanızı tövsiyə edirəm. Mecha Meg. Və gördüyünüz kimi 140 tane bunu ısrar edirsinizsə, bu sefer de Mecha Meg'i verir. more rewards you get. And if you get enough smoothies throughout the season, you Buradan bak. get all the skins of the Wingstock Kostümü var. Rosa'nın Change'nin set. Whoa, speaking of skins. Windstock skins! In the Brawl Pass, we have Biotech Byron, which mixes high-tech with green energy. His two chroma variations are Unearthed Byron and Leaf Master Byron. As for the other Brawl Pass skin, we have Retro Future Rosa, with majestic hair that only the finest organic products could achieve. Her chroma variations are Renewables Rosa and Sci-Fi Rosa. As for the other skins of the set, we have Grizzled Kenji, which presents Kenji with a futuristic, older look. Energized Sprout, where he fully managed to optimize his photosynthesis production. Windstock Grey, which is Burada beyaz Grav'dan gördüğünüz Sprout'da bildiğiniz gibi kazanacak. definitely the most colorful skin Grey ever got. And Turbine Mo, a small machine with absolute zero carbon footprint. And lastly, Mega Mecha Meg, a hypercharged skin that will be part of an event happening during the Windstock season. It also has two chroma color variations. And leading this gang, we have Wendy. She was an engineer working for the Evil Corp Nanostar and saw how much they were damaging the environment. So she left to build Windstock. With all her knowledge, she managed to build a fully green energy, wind-powered ecosystem. As she supports nature, she also supports the Brawler. With her main attack, O həmçinin vuruşuyla dostlarına var, bu dostlarına she fires a projectile that either damages the enemy or gives allies a shield. As for her super, she deploys the biggest shield you've ever seen in Brawl, and it'll absorb a percentage of the damage you and your teammates receive. Wendy is the Brawler coming out in August. No, it's Buffy. Təzə bufflər gələcək. Don't you worry, Chef. 6 ədəd təzə buff gələcək. Həmçinin Two trios are getting buffies in this update. The Arcade Trio with Rico, təzə Brock, 3 buffi Rico, Brock çəkdiniz bir. Bit, and the Super Seed Trio Max, Surge, Max. Mən 100% Surge'unkiləri with alacağım. Max, Surge, and Meg. Rico's gadget got Rico'nun restored. ki- Multi-ball machine ne? deployed. Nə? The vending machine Nə pis olub bu aksarı? Ayda. Rico'nun aksarı o qədər güclüydü ki. Niyə belə olur bu aksar? Ayda. Gücsüzləşdirdilər lafda. that, when destroyed, releases projectiles in all directions. When Buffy, Rico can load it up with more projectiles by shooting it. Giga Gumball gadget makes Rico fire a giant gumball that splits into smaller projectiles when hitting a wall or an enemy. When Buffy, both projectiles also slow enemies. Super bouncy, with the Buffy makes his bounced bullets get extra supercharged when hitting an enemy. Robot Retreat with the Buffy increases his speed even more at 10% HP. Rico's hyper
Onda daha tez sürət bəndən də var ya, 150'nin altında eləyəndə. Onda canlı hem daha tez doğur hem de daha sürətlənirsən. Buffy makes his Bir də projectile speed vaxtında increase isə and adds more mənlər projectile. sürətlərin Rocket also əlavə got bir the dənə reward to mənim his super. olur. Now his super will follow his movement. Rocket Ruhum places can olanlar now be bayağı aimed. adamlar takip edəcək. Aksarı ultisi takip edəcək. Aksarın daha nişanlaya Gains a short speed biləcəyik. boost if the rocket Rahatına. hits the enemy brawl. Mega rocket when Diğer Buffy splits aksarı- the mega rocket into Oo, 4 smaller çok şeydi. rockets that deal Vurursan less bu- damage. More rockets vurursan Buffy makes sonra him move gökten faster balta when vuruyor. using the super. Ulti Rocket number 4 dayanamaya Buffy makes takip Brock's ediyor. attack range increase Əlavə every few bilməliyik seconds. Brock's və hər təzə vurduqda, dördünü də vurduqda, məsələn birincisi qısa məsafəyə gələcək, dördüncüsü isə o birilərinə daha uzun. Hər vurduqca məsafə artacaq. for İntihar Buffy adds şarjında extra da small rockets to bir dənə mərmi atacaq, yanlarında da 2 dənə balaca mərmi made var. it. And 8-bit Görüşürüz. completing the 8-bit. arcade trio. Buffy cheat cartridge now fully heals the damage booster and heals Daha 8-bit for some time. Extra aksarıyla credits got basıb ışınlarında buff olanda sizə can da verir, həm də ultisindən can verir. reworked and can fire an extra salvo. Sınırsız çoxlu mərmi vuranda da iki fərqli yönə vura bilir. Məsələn, bir aşağı, bir yuxarı eyni vaxtda vura bilir. Projectiles during his main attack. When buffed, these projectiles can also bounce to Buff nearby olanda enemies. mermi Boosted çəkir. booster when buffed makes the damage booster drop ammo clips that Bu yıldız gücündə isə adama vurursan mərmi bitirir. Ulti 8 bütün ultinin içindəsənsə yeri mərmilərini düşür. Götürər mərmiləri doldura bilərsən. Bu takım arkadaşları üçün də can be geçerli collected değil. by allies. Plugged in when buffed also grants the speed boost to allies. And his hyper buffy gives 8-bit unlimited ammo and allows 8-bit to interrupt his attack with another attack on command. Now the Super City Trio, starting with Meg. Her super is getting a reward. It now does area damage when she transforms. When hypercharged, it makes Fearless Steel larger, and when summoning her mecha, it slows brawlers hit by a toolbox gadget now repairs her mecha, and when buffy Burada gördüğünüz lasts gibi longer and can also ücreti heals allies. eliyor. Jody Beyler hem Votes takım makes Meg eject from her mecha arkadaşlarımız and var. launch it forward, dealing damage. When buffed, Ultisini the mecha atabiliyor also heals a sayesinde. Ultisini atarak adamlara hasar verir. ray of fire. Force Steel Star Buffy makes Meg gain a speed boost while her shield is active, and Heavy Metal now heals Meg for every Daha enemy hit o with birinde ise canı azsa adamları ultisine vuranda canı dolu. Fearless Steel. When buffed, it also steals ammo from the enemy brawler's hit, and her Hyper Buffy makes the mecha basic attack explode when hit, and when outside the mecha, makes her main attack homing. Max. Phase shifter is now aimable, and when Buffy can phase shift a second time. Sneak Sneakers can now be triggered by pressing the gadget again or after 3 seconds. When Buffy, after teleporting back, it refills her ammo and heals nearby allies. Supercharge now extends the duration of her super when hitting an enemy, and when Adamları Buffy, it also gives vuranda a shield to your ally. Buffy Run and gun. yıldız gücüyle, belki birinci yıldız gücüyle adamları vuranda ultisinin vaxtı uzuyor. When Buffy gains a speed boost when hitting enemy, Yok, and her buradaydı. Hyper Buffy makes her Orada. main attack Farkında. also charges Daha the çok supers of mermiler nearby allies. And finally, the Ve last one, takım Surge. arkadaşın ultisini doldurur. Surge'un Power Surge buffları. now increases his supercharge rate for a short time. When buffed, Ne? it also increases his reload speed. Power Shield, when buffed, also reduces the cooldown of the gadget if Surge Buffliyken aksarı boksarı əslində işlədəndə adamlar vuranda anladı, Buffin yarısı da olur. İndiden. Aslında mantıklı. gets hit to the max, now makes Surge's attack bounce off wall. When buffed, the projectile creates smaller projectiles when hitting a wall. Serve Ice Cold now makes Surge spawn with his super charge. When buffed, Surge gets a speed boost when using his super on stage 3. Surge's Hyper Buffy gives him a smaller projectile after his main one. And lastly, Surge also Seferindeyse ardarda içine mərmi atır. gets a hypercharge Ulti rework, which atanda makes him shoot buraları da projectiles in mərmi all directions saxlayır. when Bax, başı landing olur. his Həm də super. daha uzun məsafə gedir. Is there something else? I have dessert. Very tasty. Phase shifter allies. Bu Super ateş when için buffed, it saçlar points time. I çevirmeye have dessert. We have a bunch of new game modes coming Tazo in this oyun update modlarımız during da the Ramen Rebellion. Food Mesela mod, yemek PvE işleyeceğiz. cooking mode. Gather Botları ingredients by destroying öldürüyor, delivery bots. yemekleri Make alıp those orders pişireceğiz before the time ve runs out. diğer Culinary war, takımların a PvP tez version of pişirmeliyiz. the mode. It's pretty much the same idea, but there is an enemy team playing for the same O goal. biri Whoever takımların completes the orders yemeklerini first çalabilir. wins. We also have Mecha Guard, a PvE version of Payload. You have to deliver savaşları the payload to olacak. its destination, but bossları bots will try to stop you at öldürecek ve bir any maşın cost. olacak, Resist o until the akla payload is getirmeye delivered, and çalışacak. you win. On the feature side, we have contests making a comeback. Tazo oyun Also, a new way to modları use your olacak. brawler in the top of the Var. tower mode. This mode has a certain number of stages, and you have to beat Dikkat elədinizsə bir dəqiqə
göstərim orada. Bu. Mode has a certain number of stages, and you have to beat them Sayına all to bakalım win. dikkatli. Nothing new so far. However, you Orada- only have a limited Evet, number of evet. brawlers, so once you use a brawler, you can't use it again. If you lose all your brawlers, you Çok lose the önemli. mode, and you'll have to wait for the respawn. Resist until the payload is delivered, and you win. On the feature side, we have Ne contests olmadı? making a comeback, but also a new way to use. Bak Lili'nin mermi sayına bakın dostlar. Bilirsiniz ki Lili ilk geldiğinde bir tane mermisi var. Sonra ikilerle gördüğünüz gibi indi 3 mermisi var. Təzəliklə 3 mermisi olacaq. Your brawler in the top of the tower mode. This mode has a certain number of stages, and you have to beat them Yeah, all to win. öldürdüler. Nothing new so far. However, you only have a limited number of brawlers, so once you use a brawler, you can't use it again. If you lose all your brawlers, you lose the Buradan mode, and you'll modu have to wait for başlasınlar. the reset. The selection of brawlers you are given is based on the brawlers you already own, and it'll prioritize the ones you have fusions for. For Starnova and Bolt. Starnova becomes invulnerable when she dashes and has almost unlimited ammo and Bolt destroys walls while his hyper super is active. Təzə skinlər. The skin which is Birincisi Adidas Ash. previously in our collab with Adidas is now real. And the Pro Pass skin for Pro, Cyber Pro, which contains all the upgrades of Pro skin, and this will be included in the next bu Pro Pass Pro season Pass starting. kostümü olacaq. Qəşəngdir əslində Pro Pass kostümü. In August. No, there's nothing else but this freebie. Təzə skrin dostlar. O skrində Neyse o skrini də çəkərik dostlar. Bəyək ki o skrin təzə ödüllər də ala bilərsiniz. Sağ olun, görüşənədək.